Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ari dengpen Hamren District Hospital Kangpupon. Langsudo PS APHLC atompen Sardrak Teron Phan Lamboy Kipi. Dwarbaguri MEC Constituency Lapen Nilip MEC Constituency Ingdengpli Inter MEC Football Tournament Kapatupon. Aprang si birta kila rado anaphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpe. Chiti ni phaing koira ner kebarni West Karbi Anglong dongkamukamalong BJP atum maikangni. Meijing Chaprang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ari dengpen Hamren District Hospital Ingpupon. Lapen bang suri krener kep self-help group Nimali atumaphan suri kepatangka achekalu ronpon. Laswa mayelong aluhiaman pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Minister Nandita Gorlusa, EM MEC tum chetongtun. কৰি থাকিব ময়ো আপোনাৰ ওপৰত এটা কেছ দিব পাৰো আপুনিও মোক দিব পাৰিব কিন্তু এই সময়ত যেতিয়া সমগ্ৰ ৰাইজ আবেগিক হৈ আছে এই ঘটনাবিলাকক লৈ ৰাজনীতি কৰি থকাটো উচিত নহয় ৰাজনীতিৰ যেটো সময় থাকে খুব কম সময় থাকে আৰু এইবিলাক কেতিয়াবা মই দেখা পাইছো যে অসমত এনেকুৱা আসাম ব্যক্তি আছে যেতিয়া কিবা এটা ঘটনা হয় নিজৰ নামটো কেনেকে পপুলাৰ কৰিব পাৰি গতিকে এইবিলাক ঠিক ব্যৱস্থা নহয় আৰু মই ভাবো যে এইবিলাক ব্যৱস্থাই কাকো কোনো শান্তি নিদিয়ে আৰু মই ভাবো যে এইবিলাক ৰাজনীতিৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে হ'ব আজি মহাষষ্ঠী আৰু এই মহাষষ্ঠীৰ পবিত্ৰ দিনটোত আমি হামৰেনত পশ্চিম কাৰ্বি আলং জিলা চিকিৎসালয়খনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছো অত্যন্ত দূৰণিবতীয়া স্থানত এখন জিলা হস্পিটাল নিৰ্মাণ হৈছে এই জিলা হস্পিটালখনত ব্লাড বেংকৰ পৰা সিটি স্ক্যানলৈ আমি লাহে লাহে গোটেই সুবিধাবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাম ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে আমাক সহযোগিতা কৰিব আৰু ৰাইজকো এটা সুন্দৰ আমি চিকিৎসাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এই চিকিৎসালয়খনি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওঁতে চৰকাৰে প্ৰায় 40 কোটি টকা খৰচ কৰিছে আৰু মই ভাবো যে এই সুবিধা বৃদ্ধিৰ ফলত আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আলং জিলাৰ ৰাইজে যথেষ্ট চিকিৎসাৰ সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হ'ব West Karbi Anglong Hamren MEC Constituency angkang Langsudo PS APHLC atum pherang kiamai kangni Kedamtang chiti ni phaing koira trokarni kolongalong BJP amayalong Langsudo PS pen APHLC party pen COC BJP along si non ke nang cerap nang citudun pupusi sadrak teron pen kaningja puthak APHLC atum pen lamboy kipi Phukong sorong hangpen kaningje ponke Langsudo PS arat ke APHLC dobet lang BJP amayalong sadrak teron pen kaningje pon alam theke mithang alia phancho Langsudo PS arat ke kayat teng kayamangsi dobet lasi sadrak teron Langsudo arat pharlu kacho jorta bapot kong sorong hanglapen area sanghwa tumpen sadrak teron aphan pinrem pongsi Langsudo PS arat pen ke BJP alongsi cerap citudun pupuke kepacho bai thek tikalam pusi lamklar ki pipon rat atum phan kappa manghu apan karbeng long rat lapan amren rat atum phan kappa manghu sonsi nong no nang keju ason na pe tenglang so rat atum phan nong keju no keju ason sinang plang lo athema kedam tang amren konferensi arlo sisielong financial secretary si alang li klembon sadrak terang tu alang li ini kaningje alam theseni litum alang li phan kapachini kang tung alam theke lapulo alang li tung langso ara pusi kaningje lo non ke bangji BJP aphan mate tuliram ronghang aphan litum mesen pen alang li phan litum cerap dun peme po claim pidun peme po pusi alang li ninje lo tebon sita men litum dak tung langso ra ken litum ke Kroy dun tek alam te bang kopilo polote kedam tang arni along ansitami kada kacit jak tang kusitami alang do
Tuhan ang pipo lang nang pipo pesta pinyar ni lang na teklong le lapen tuwas ta me teklong le lapen development ta minit tum teklong le la salang le tumak ke jandun ke ni tu ke icha se ta me dak tungang suara tung ke ni tung ke kemang hoi alang le bulo tungang suara ke ni tu non ke bang jiar ni phong ke nang li phansi nang kam nang klem nang chera dun te me pu si alang le ke ni je te bo se ta me ni tum lam tung lang suara epia Chelsea han ke kroya ra tung ke ni tung ke kroya dun tek the lapen alang li pulo ni tung maching honai la boy talang so presiden Bikram sar aphan se alang li no no julo one man army pu alang li ke claim ke dam ke inude ke claim ke dam possible alang li ke kosono chini dun one man army me se ta minit dun non ta kachu phadu alang li one man army ma kalima kalang ma se ta alang li ta chini non ta me are sang ho ke ni tum kami thai ta me jang jedet an li hen aju ta long sta me na se one man army me ma ke nang li si one man army solo di nang li thegul long le ma nang li non ke dam tang di ta sing leng alam nang li chini dun de ma alang li pulo Karbi Longri ke Chelsea tum ke cariun athe alang li tum long ni li chini dun pemelo lang dun pemelo anuversi ke claim ke dam pos alang li pulo di sita alang li tegun de ma nang li lason thamta thanpul gari lasi nang li phani li tum dak tungang so village a committee pe nang li phan lamboy na pi ke tunang suarat ke BJP phan ke ni li tum ke dam tang le kapa rem son sin non ke bang gilang sta meni tum ke parent po pusi ni tum ke dak tunang suarat pen sta meni tum ke nah Ipia Chelsea pen nang phan sodak nang pin rem athema nang li son amunit ke ni li tum nang li pini ke pon sta me BJP tum ha nang li kapal lu la pen rat phan kapil lu hala nang li resang ho tum bang kumaman nanamuni la nang li chichini ne ma la pen BJP tum butar ID hang thu la lang tum ha nanala la tum butar ID ke do inu chin thong sang ho ke hau insil jo nang li tum chichini ne ma umrang so la pen hala BJP pini ke mas dun atung se tame BJP afang se tame ke mas tang mun tum sai de pini ani ke mas dun det ke lage sadrak terang anuwe amuni kaciri anu name BJP ke mas tang atung phansi kaciri adon ka phurida lake chokche la si tunang suarat ke kroi thek the la pen ni tung ke BJP pane deng thek the la si non ke vanji lang an se tame ni tung ke kroi krelo la pen ni tung ma puling ke kodama tunang so puling ka puridam ke ni tung ke peran vek po kedam tangar ni nili sabion ta pini Facebook long pen alang li kipu lam ta nili namwai ping tu nang li bodong ka official long meeting nang li kaning ji ko pilo tunang suara da phan ke karana bill pen lek CPL sian tulira rong han chubai det ka chubai kali la ken tum anam apo sina ka chipina la pen tum epe Chelsea pen ke nang li tum long ke wang me pen la si nang li ni pe me tunang suara tum ke chubai pipi pusin nang li kaning ji la sin nang li tum mata pe me tu ni tum tunang suara ke ni tung ke ethebe nang piji nang pipe de nang pipe lasi nang li tum ta ethebe ni tung nang sora phan ke ni tum ke nang perenji lo nang perempo nang perem o la pusin ni tum ke bini afres me pe nang li tum phan langwai nang pilo lasi sabio se ta me nang li ni ke mata tu tung nang so ke lang joglu o thai the ke da thai re da thai sitame nang li kalili kalang lang alam tunang su arong don pharo muni tung phanang li nong nu son nang li thanun tap thanun phupen ali chu enri pusi nang li phani li tung bini la bang so presmet pe nang li tung phan nang li phan sitame ke dam tangar ding o alam sitame ni li la dak pe nang li phanang wai lo la sin ni li ke nang li tung phan bini la sadrak terang inut kidun pe na jok si tung lang su arong kadu ka ver phan daken nang cerap don thai pu ke ni tung ke nang cerap don thek thek alam ben si bini nang li tung ke phalam theke lan chonnal Lakhain ko ratrok Duarbaguri MEC constituency Daithor mini stadium Filalong Duarbaguri MEC constituency Nilip MEC constituency Indengpli Inter MEC football tournament kapathupon Duarbaguri MEC constituency atum kepathu ke thek muchodajok goal hini thaponsi chepahai pondetlo Laso kapathualong aluhiaman pen Duarbaguri BDC chairman Sarkoi Rongphar Duarbaguri BJP Mondol Meipu Sekari Terang Daithor police station OC Protap Senar Basa Terang Arongasar Sarsing Terang Lukhi Togbi Arongasar Edward Togbi Lapen Kaprek Manpeng Kedwatung Chetongdo Daihuri pen Harthang Singnar Karbi Longri Abirta Akhela dak Duarbaguri constituency long akhela dak pini mini Daithor mini stadium se padolo pini akhela bangge nanat ke pathu player ton ta pathu mesen
pini cepai ke la so khela long cepai bangke dor bogori 20 pen si cepai ponik dal Sampai salah dari Karbi Stadium ground bang kesana nang lihin nang kan kita pon long bang. non mage mesen am ke henu ba kali sa isi hini long long ni la pini lote bonai lote meji haru so semi ko si ni akan next ames ni bi bangke Sampai nang itu man bang lah referee ahin nadang nang itu bang all Karbi long tong bacetang nang cuma matang te nang itu mana kitak. non amat ke nilitum la so pol long pol group F long bangke nilitum dak nilip do thomong bong pen la tum home away home ko yase pathu yani si dak pathu ko ande ke ha thang ground dor bogori de socheng janta pathu ko nilip long tamini nilip long ta pathu long ko so Kalau anda nang lihat pon itu bocor. Tum non kapatupon fourth inter MSC football tournament 2025-2026 Aparman Council pen initiative and ponsi along tin same kapatupon pinchong pon lo la so long pen Juar Baguri constituency ang kang kecak ni Aparman pini ladak daithor mini stadium patu aklam long patupon lo kacipate pon nileba constituency la pen niltum Juar Baguri constituency Aparman kecing pen gidon kapatu abitung atum lang mesen alang itum disiplin do la pen hiniang bang patu pen Juar Baguri MSC constituency atum gol ni pen cipai pon lo alang itum abang gol pen stame cipi pon theka de lo kita kerem ke hai la ke patu ang bang la si alang itum patu mesen pen ajok sini itum hosted team atum men abitung atum stame akero pajir lo la si choro lo la suang bang along pen nilitum ladak daithor local arada tum stami kelang along alir along nang pi duna pot alang tum da choro par pik lo la pen just meda bang ke nil tum pini ningarong par pik pi podma plo lipong te il tum karbiang long pen ga purkimo pule pude sita chok ke cheng silang non owe kimiang bong pen sar baju tiso alang le national level ang dengan referee che palong dun si 5 category referee che paman long lo la se alang le phan same tum baha ke mi pen manpeng poho pen pini chief guest pen ajok archu ponlong lo alang li fans tame anso se akeng kam tin long tame I heard me pajer don lo la pen pini litum camera pet ke cheng pen kijudan la bangso feel kapang thir pen cheng lok pini non jut at an ke claim ke dam ra pet abitung atuma phan an tame litum churolo la pen adi roklong churo padir gangtung nilitum Juar Baguri local MSC anparta in charge education Karbi autonomous council ke hai Richard Tokbi alang li sport culture Stameli tum Juar Baguri pen stame paprang do nei pu along nangkarja abdun thip bihek ahor mu pen thetan ahmuan besaralam bol ka pathu iji aphan amuja pen chenglok boot pen chenglok la pen traveling t-shirt pen chenglok angton lanjut kalisi ladak player atum kido isek kichu kido lahai pirthe alang li nangkarchak dun kluk aposin tum choro par pik lo alang li sonson sports anat alang li nang kadap dun kluk pen sports anas tameli tum owi mitum paprang nang yipu la pa alang li ninjever litum karbia khai stame raki ke chu matek litum kaprek ake no ke klem nang deng pen chi ura litum sport culture stame paprang nai punang thanwer son si alang li kai ke por nang karja dun thiba pot kitam tang pen piniang bons stame ing thim lim nang cherap dun apolang li phan churo pajir par pik lo la pen Pinya Abirta lansi kang ton lo kardom